agoy, oy. Lah, video. Lah, nalagi sige glalis dira. Ngano demo? Pag sure mo, oy. Dili masulod. Pag sure, oy. Gamay dako. Mo na ginaingon, bahala kung sa posisyon, gamay man o dako. Importante dira masulod na dira. Pag sure mo, oy, agoy sa muka. Agoy. Lah. Unsa na? Video? Pag sure dira, oy. Makita atong kagwapo dira. Agoy. Basta Domingo, tinglaag sa plaza nimo. Tinglili ni amigo. Agoy. Agoy. Oy, naunsa man ka? Na problema man kaniya. Bahala dili mo uyab niya Importante, nakatira ka dira Agoy sa muka. Agoy. Bahala lisod hikapon. Importante, sayon sudlon. Agoy. Sa muka, oy. Agoy, oy. So karong adlaw dapat magpasalamat kung unsay nadawat nato dira Magpasalamat sa grasya kung unsay nadawat nato dira Dili ta kinahanglan magpataas. Kinahanglan ta magpaubos. Pero ayaw pug palabig paubos kay delikado kanang sakto-sakto ra ba? Mo bro to. Agoy sa muka ninyo oy. Uy, ampe ni cellphone bi. Unsa man ka oy? Mao lagi, gwapa lagi ka. Nya daghan ka kwarta. Unya, sa imong pagkagwapa, uguan na kay kwarta, baho pa kastae. Agoy! Kay sa imong kagwapa, ug wala na kay kwarta, sus baho pa kastae. Wa na gyud mo duol mo bisag usa. Ayo. Gilok ayon unsa man ka oy. Gilok ko na kayo ni makauyab ta gwapa. Aw, nindot ning makauyab ta gwapa kay garbo kay ta ba pero adi po ning garbo gabi sa danay. Pero kana makauyab ta gwapa pero ayaw po nang naong kwarta. Agoy sa muka gyud. Agoy. Kebalo mo. Daghang hitsuraan. Pero kasagaran sa hitsuraan baho. Agoy. Ingon sila consistent kuno. Pag sure oy. Napagay nahibawan nga consistent dira Ingon sila nga consistent sa imong mata. Do, unsa day kuan? Bisaya sa consistent. Consistent ba? Gi-search naman sa ako sa Google Kaya man gawas. Mugawas ko man, haplas. Oh, gi-search na ako sa Google. Consistent. Yang digawas kay haplas. Basin efficient na. Haplas. Bitaw? Yeah,